Evo nas ponovo Đole HD, znači ljudi danas igramo Sogin. 4. epizoda, počeli smo. Igram sa drugom Filipom. Znači ljudi, imamo do sad mač. Moram da počnem. I veliko pozdrav svima ljudi. U areni 2, u areni 7. Na Serpcraftu. Na Serpcraftu. Tu je sami moj drug, Georgije. Đorđe HD. Evo ka meni mač. A imam Herobrine. Pa imam i ja Herobrine. Ja teo da ti ga dam. Imam 2 napitka, evo ti 1 na košu. Ja sam već Iron. Ja nisam. Dođi tamo u onu pećinu. I znači ljudi... Nemam pojma gdje je ta pećina. Ljudi žele... Pećina. Čekaj, čuti se sam malo dok ovo kažem. Znači ljudi žele bi da vam se zahvalim. Znači puno žele bi da vam se zahvalim za 38 subscribera. Znači to je za mene nešto ekstra i hvala vam i samo tako nastavite. Zahvaljuješ se sam sebi. Ti ste napravio kanale. Ja sam napravio jedan kanal Đole HD i Nikola još jedan. Gdje si? Ganja mi lik. A gdje si, brate? Ne znam gdje je ta pećina. Tamo dole. Je kod reke vode? Da, dođi u centar, pomozi mi. A jesi u centru? Da, spusti se nekuda. Pa ja sam u centru. O kurci, nema više ni hrane, crko sam. Ej, čekaj, ja sam u centru, gdje si? Nema veze, crko sam, ja igram u areni, ne znam. Gdje ste bili ljudi, danas igram u areni, ne znam. Ne znam ni gdje si ti bio. Znači, ljudi, Filip je izgubio, nažalost. Znači, ljudi, to je ekstra, našli smo metalni chestplate, ali ga već imamo. Snimam Nikola u čuti. Znači, ljudi, ostaje. A Filipe, što bežiš od mene? Ko muha bez glave? Pogledaj će ovo klipu gdje je ta pećina. Filipe, nažalost sam te nisam subo, šalim se, subo sam te. Jeste. Čekaj, žao malo došli na mamu u sobu. Ulazi. Žao neko. Čuti. A what the fuck? Znači... Da, ne mogu brže trčiti hrana. Nice! Nice! Našao sam hrane. What the fuck? Bacio sam začarani mač. Ne, plašim se. Ne, plašim se. Nema. Marko ima. Marko ima ružnu. Filipe, ko ti je tu došao? Hoćemo na Intex na Skywars. Evo sačkaj, taman snimim 3., 4., 5. epizodu pa ne mogu više. Ja do sutra ne... Ej, imaš ti sutra maturu za 5. razred? Da. Ja imam, mi smo danas pržili ćevape.
Mogu ja craftam DMD sword. I odmah je pored mene tabla za craftanje. Znači ljudi, ovo je ekstra. Tabla za craftanje odmah pored mene. Evo ga, DMD sword. Znači idemo ubica DMD-ova. Znači ljudi, Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! o šuti bre, Bona, šuti Bona. Znači ljudi ekstra, idemo u centar, da neko Idemo u centar. Troluju! Znači ljudi, to je ekstra, eno ga li. What the fuck? Znači obučiti. Ubio me lik! Znači ljudi, to je to za ovu epizodu, vidimo sljedeći. Ćao!